akuthathwe nathi takhiwo taseposini taka SPTC tisenjetiswe tibe ngema community banks emabhange esive njengoba live lonke ligcwele imigalelo lakho nabantu bayaholisana njalo ngenyanga baholisana ke ephase imicamelo yabogogo nabomkhulu nasemakhikhi nabomakoti bese lokho kwenta ukuthi ekupheleni kweminyaka uve ukuthi makoti sebamkhe i2 finger bafana bamshaya nge2 feet bathatha le mali noma gogo sowufile washona nale mali emalunga sekede imali atayisherisha manje kuze le mali igogceke ayithathwe le mali lena kusenjetiswe letakhiwo leti taka SPTC temaposi kuthi saleti ba ngemabhange esive ngoba letakhiwo leti tigcwele lonke lelive bantu kutabalula ukuthi bayogalela khona le mali lena kwendwe lemigalelo leliholiswane lena itophepha le mali kungathi nakuphela umnyaka kutholakala ukuthi imali bafana sebayithethe i2 finger ngoba ibhangeka kabi nathi tawusenjetiswa letakhiwo leti tingahlali letaka SPTC tibe ngemabhange esive titawuphinde tiqhubeke tikhicite tiside umnotho welive laseSwatini sicela ukuthi tingahlali letakhiwo ngoba nyalo tingcolisa lelive setiguquke imigetse yabonyawupe lapho bonyawupe bafafabula khona babhema khona tinyawupe kugcwele nebulembo ngoba atisanakwa atinakwe ngekuthi tendwe emabhange.